Yes. Na abalimi kwechikola kinga kero nkonyora bare the end market buya kinya matoka asaregerete nchera konyora echa ithara rutundu bali gosimba bwati the direct market bakonyira no bwati merobende yonse kwene kinga ekemerigie chae akurwese moyeri goma moneke merikeri toke matoke tego sarekano gene batu lemba bwati ese bakoira sareke ichiro chansa ali yanke. Yes. Yeah. Igende tane bara bitebya bara kana sere goma wona te bile challenge tane P number 1 nechipara. The moment you have good transport network kerege ndo flow on kwa ikara wana matoka binanyo montage wake sab transportation ye cost kuruse matoka ya mabaka gali mpipingo sabero se 300 litoke lili ngochi kuliwa 200 wana akino tumie transport ya 300 ochukua litoke 200 mondo giba pora litoke to consume tuli ako litoke lio rose chipe so tararos ke ikara moment transport yo chukwa bengia none chifia chipari chito chukwa yes because the main challenge for the mobile water na makoli ali atego iri abachipara chibo expanded egali erete muno muntu kararo no nyomba egali kwa no komochia mu rusiona. Yes. Security to weche senga chingaki how is the security system in irigo maward mete skije ku binyore binge byabere bigo sari kaba sai baso ire bagiro wibi na waigo egento to gatenga security rights chiko ire abantu kunya wacho no botuko how is the security system in irigo maward security rights nchi ave kuri maward lakini unfortunately na agenda mpaka kisero na ave security tali chiro una la agenda this last weekend ngabara bakabotu kubinde mbiri ko nole mubine nere ali posta mutwa ya ndo matchmate worketa ya iko that's very unfortunate because security lights is take up security na chiko security lights ega ono chidrimete na management yo ndio si pito ya reservation yo okonya likine tekyo kumisana ngo make follow ups na kiyo mu msia tekero ko muntu oranga nabantu oma security te limite ubona kina ki bintu birimete town ya nega inde byokyo. Number 2 wamburi buri yana ati security mwana security akaroka kare alingembe sana kingo kina abantu baringa bayibi wait bukarengo sikuise abantu babira baya kitina ramana mange ba shida cyaringo kikare pokanto abantu muntu ukurukurambo ni mu maita yana abantu bari mamba mu maita na yana konye tasa konye na ribi tina choka niti abantu kidogo alafu ibono juna kina so rebi chane binge yento kagara bi awason to crime last ndio about job opportunities now for example ntoteke tukubeke ndiko ku AI training ngari go maward ebijana bimanya mwana AI chika sinyinge sa ichira online igende gukora nesi kubate simire smartphone yo waso online ga dane ko bikire wifi ga ri chiro ndo sia gasigete ga zaba ga se bantu bacha bakara sa bakara mwana nabo that's all mundra ko ke mambio na ronyo le wifi ga le connect yo online oli yegasi iyo komete gas na yo ko yegasi numete gas ko yegasi ne gas ukara sa lutu yegasi onyo le gas wa apply mambio cho ndo confirm na nyora onyo wana akifanya tipu jana bana kuri ko mawadi byanyara chigasi. Mbuya mono kabisa awata banga kurukwa Morganele spata ata our incoming MC Rigo Maward ata anarega bukunze mocheri kama ata bayinaye umwe MC wabo ogochiko cha hingo ikarumwa kogocha mutinye gatano gatatu awen maybe chitega cyo tukemerongebe na emeronge town emo igoriye chinsano cyabona mambya kamera yaone ya gatatu ya kabire na ine kwanango nabamenyi abe ensemo ye ward ye Rigoma abantu bari go maward natete mbaga mbya mona sana ikiara abantu abange mu mete karokari mu mete go maward karoka ngonye kwana mone kiano nkinete no nkinete karoka mali muri sinosi mu mete lera my dad no to kinete mali ganisa beyond motoru no to kina mondo chimna kina ali montina wocha to wonde extension chikira kana to so mete chiskure chonse wocha igo ntuna abamenyi n'abakini bari go maward ekaro murancho le mumbe kibona no mumsiye weri go maward ebintu nebinki nabakorere igende tanga na tayire amangana njen goswaga ari buno muntu omoke osomete ugite school maeta amangana moso on technology ega tu karasona to ko evidence ya woniga most no mona no Kenya boni yotori sai ebintu ebige bebe choira segende ko eastse asenye abantu abange banyaro access smartphones no bono news bono sukuzimora AI achire ebintu ebingi byo chikoba more of technology than the previous way of doing things. Again, the time not again for abantu and very no very visible. I'll be always in the ground. Ndega remaining here and each what get that make decisions in the counter assembly. Again, we are development champion.
ekarongo cha wasoma multi project chiri wa mabada chingo cha kubeka mutu asa mangana mono asa county assembly kara mora anchora secretary nyasaya. Number 3 youth mobilizer nimbwate njabuna njaba abatamage ko mabodi ba matu no monto media nimbwate media company ekarongo so mali on top of mangana itina nini. I'll also empower youths amangana chi media tina ko ba chigas ekera asine nyinge das media ntubata mangana manki ntubata mangana tents and grooming ntubate all sorts of branding. You can do many things. Teach a project manana teach project is not teaching ngokoni bonzo to kanchi project teach technology iganoenzero chingo kona maganambia lakini we need to do more of empowerment on technology matters. Nimbe strict watchdog ekano so mali assembly ebintu byonsi bikoli na kibasiye ko tori kibasiye mo afuatira na kibasiye tuchiko tumeka ibintu byonsi tubikole amane chipana na kwandi chipara chiri chichandete ari mo chite wiri muno chikire orali chipara ndo chiwore igo mamali chipara ndo chikuomole. Education matters. We will support education at all matters, at all cost. Education is the main thing, is the equalizer. And then when you submit it to go by equal, now we must submit. Again, the government Kenya got to be equal now and the watch person nothing to what I'm so. You go more than you, you're young. The amount of the Mbia amono kodenganga ba kwigure na wona babwato kwa mwaka kwa kusema kwa chole kose ngakibo chokora kwa subo chole obonene bo mwaka ogo chambuya mono so chemie studio ewe ni mambia bonega na ende kodenganga no aliganiri kicinga kichonsi kurego to kwa na abantu bo beligo mana bo konyora libaga senche yo kwikirana. Lata kangwa nende kama ndongerango champion yiko kumema awards lakini onega taburo china kimbo atakia mema awards. Ile program led by Dr. Ezekiel Mutua oyo tenende MCSK. The program yeo chukufanya basani sana. And the program nindele kikonya leta gari kwa award very soon kwenye champion. Ekiare a program yeo kwa na about the funds now. Turochi muntu no musanyale kwa brand. Na about funds why. Funds why wacho kubapa ko vote 100 shillings kumwakire kura kumwaki na rebu yako kwa muntu gete wacho compete na. It's a competition between two sides that no musani au compete no musani gete gospel artist na ne gospel artist. Kumwakire kura 100 shillings. Ika kwa 100 shillings yeyu 25% of that 100 shillings ni chao. 25%. Ta wakire chikure musani onyo chikura 1000 times 100. Jini chiba selenga. 25% chiba secho ne chumusani chini chiko dase board ko manage the management ye system we. Igo ni nyagete ko sana abantu bari go mwari ngo yatande program yeyo. Abasani bakuru kusibo sorongora usi mojo ini mema awards. Mono mwaka ruchikura mwe wale chiba store bono ko yego biro batera ko yego trophy. Bono techiba so mufuko kwa basani. Asante sana. Mbuya mono ayewene nyego sogo ike studio wena mambia bonega gakairi kinde nyasaye kagwancha tosanga amaso mu rubiri wetu rubina wego tukwana mungana ajege siasa mwanche muriria cyo tukideka 50 ona isano honemo 56 minutes igoro yechinse sano chebona mambia nabwe nongwe kero mweri mu rubiri obwetu rubini twaka mungana nige siasa twengenere ewene nyange na masega uyu maikene mona buna kadosi na wego kurgikero kyo MCA asense moyeri ward ligoma wikara muntu gukora mu rubiri wetu rubini mambia bono iga inyoranga hali tukoliya kitumana chaka sisa onesa to wika chinse komi chamaragoba to chigosanga mungana aje chigosori ne abanyangongo tukwana mwana amange chigosori chia kipkeno chaka chirero imeyo mu Nairobi Nyayo Stadium chaka sisa onesa wika chinse komi wose chinse sato cha utuko imwego litukolia nkyo chinse sa onesa to korega sero kya Agosti Stadium ha murabasha bana FC au chigoga ni timu area ya Police FC aseki meano ya second league kiligene ya FKF Sport Pesa Kenya Premier ayonsi to chigokwana litukolia nkya so mu chigosori na abanyangongo buna botambe na nche Daniel Omwaga Joshua Nyauma director zake waingamega yemenyoncho kwa kinga chibichama na Mario Gyago ikira senchera ireba toleru bye bye twara litukolire litwerero.
Soko TV, uburuso bw'umugusi.